Sicela make kube ungabe ungameluleka uhulumende ekuthaneni ngoba ku system yethu make Dlamini sinabo babetikhulu sine malungu eParliament sine Indvuna ne Bucopho makusasetshenjiswana ke make akusiso sonke isikhathi lapho ukhanza ukuthi kusetshenziswana ngendlela lengiyo ngabe ungamluleka uhulumende ukuthi angendani kuza improve cooperation between boba betikhulu Indvuna Tinkhundla malungu eParliament Bucopho kuze kuthi kusehlakala lesive ngoba nase kude lobudlelwane lobuhle kulaba lesibabalile kulamasishini sobabalile lesive kuba ngiso lesisafarisha sithi ke mangalungiseka lokho kusibambisane la lesibabalile kumbe sive singaba nenzuzo lengcono esigabeni sentuthuko sithi ke sibuta ukuthi umluleka kuthini uhulumende kuthi angenda njani kuze sikulungise lokho sifike lapho kuto benefita lamaswati nale swati lele ekhaya emagubhelele lomunye umbuto make singafisa kwathi ukuthi ingabe masikhuluma ngekuthi sive si patriotic even laso besingacela ukuthi usunpackele wena patriotism within the context of the Tinkhundla system of governance. Ngosi bayethe wena waphakathi. Bayethe wena waphakathi. Siyabonga ngane wemakhosi. Ngingaqala ngalekuqala lekuthi usetshenziswana njani kuboba betikhulu Bucopho Indvuna Tinkhundla ngifake mhlawumbe nawo amalungu aseParliament. Likhambi lelingelo mngane wemakhosi ngiko ukuthi uhulumende ayekubandwa i-decentralization sikhulumile ngemagama kepha sangayehlisi lokho kwenta ukuthi le ntuthuko iqalele phansi iqalele kuboba betikhulu iqalele kubo Bucopho ikhuphuke iziyawufika etinkhundleni lapho khona wonke umuntu atatibonela khona lengakusho mngane wemakhosi kuloko lokuthi angehli uhulumende ayekubandvu kwenda lolusito loludzingwa ngilesive lungafinyelele kubandvu ukhanze kuthi bantu ufuna bakhuphuke bayembabane kuyothola lusito nabakhuphuka bayembabane bangasakhanzi nalolu tabasita sekususa umsindo lothide ngingathi le policy yahulumende uhulumende akatikhombise ukuthi uyakholelwa uhulumende wetinkhundla ehlise tonke lonke lisito alise kubantu aqale aqinise emahhovisi regional administrator kufakwe nebantu labafanele labatawulungela kusita sona lesive kafishane bengasho njalo lapho ngithi nje ngiyona ndlela mhlawumbe ngiselapho mngane wemakhosi indzaba lenkulu lehlula tonke indzaba yendlala ungatilungisa tonke letingoni leti kepha uma khona le makhaya khona le miphakathi khona le etinkhundleni lesive sengwenyama side indlela yokutiphilisa lokho kuyawubanga umsindo kuyenda ukuthi kungaseviwana bese ngilona uzama ngeyakhe indlela likhambi ke mngane wemakhosi lengacela kulibeka ngingaqala kubekana likhambi nali lekuthi le makhaya kunetinhlangano tekonga nekubolekisa uhulumende akafaka emandla lapho ende ukuthi bantu ba connect isita engete leto timali letingete letitsingekako ende futhi netikhwama tekubolekisa letikhona lemakhaya ukuthi kube lula kungena kuto uthole lisito kuze phela kutokwakheka imisebenzi bangasuki bantu lena bede ngalapha ngicela kusho njalo lapho umngane wemakhosi
ungathi le yesibili bukhulume ngekuthanda live ngiyabonga ukuthi ubuta umuntu lothanda live lakhe iqala ngekuthi utithandze wena utibone ukuthi ungumuntu wendlule uthandze inkosi yakho ukhumbule ukuthi nginenkosi yinye nginelive linye kude engqenye labangangibukela khona kwendlulana live lami noma bangangishayela tandla la ngiyakhona abangifuni bafuna nje ukuthi ngithikamede nakulokulapha ngendele ukuthi bathothole emathuba ukuthi batholele bakufunako sengishito njalo mngani wemakhosi ngicela kusho ukuthi isikhathi lesibuya kuso sibonile lapho khona sive senkosi sibonakala sasikahlali kahle imbangela lenkulu lengayisho ukuthi ngiyo ngekwembaba ngiyo indzaba yekuswelakala kwemisebenzi ngisho ukuthini ke nangisho njalo mngani wemakhosi ngithi ipopulation yensha lesuka ku15 iye ku34 ila ku 490,000 nase ngishito njalo bese ngithi labede imisebenzi lapho bang 58% lokusho ukuthi linani lelikhulu lelo lebantu labala ngaphandle abangende imisebenzi bathatheka lula ke labo bantu nakufika umuntu athi naku lo ngathi ukutaba likhambi naku lo ngathi ukutaba likhambi ngoba balambile akusakhe leyo misebenzi mngani wemakhosi ayithe nophakathi kangesidala yes cha sibonge timpendulo make ngibese ngijika linkonyane lesakufaka sikhwameni nje manje ukuthi uthi lo make Dlamini ulagwebu lo budlelo nebaba beshift nangasi nje lokho angifake na point liphutho esikhwameni ngifake lokunye esikhwameni bo shift nabo nebucopho nani le relationship nasingenda naku ngalunga ngathi akafiki kahle lapho Madam President ukuthi sifika kanjani lapho futhi akaphinza akafiki kahle ekutheneni ingabe isho kuthini ipatriotism isho kuthini iloyalty kule context yethu yale system yethu yeTinkhundla nasingasi nje wena uya patriotic sisho kuthini kule context yethu yeTinkhundla ubonakala ngani na upatriotic kule context yethu yeTinkhundla ngiyabonga mngani wemakhosi bayithe nophakathi angicale kunansi ya babe shifu ngithi ngicabanga ukuthi isikhathi sesifikile lapho khona bobabe tikhulu kufuna kube khona imbasha lebayitholako kanye nabo bandlancane kuze kutokhona kusebenzeka le ngoba uma singayelusi kanjalo kutawufika sozimali afike athole bandlancane amnike lokho kugcine kuthathwe na indzawo yemfelo kati kuthethwe na indzawo yanangu lo sanganaye la ngamkhulumela ngicabanga sengiso sikhathi la kufuna sibuke khona ngoba phela nangabe sitawuba sive sibe ngilaba phakamile lesi sibe ngilaba kahle babe wami chief wami kufuna ngithi nangembuka ngimkhanza ahloniphekile ngimkhanza angakalambi ngasho njalo kuloko lokufishana bese ngingeda nganayi mngani wemakhosi yekuthi na ubonakala uthanza live lokukhulunywako lokungakuhle ngelive akukutindisi wena angeke uhlala ubinzethu kukhulunywa ngelive lingabekwa kahle angeke ngive kahle nawuthi uthanza live kepha uva kungena abantu labahlanyela imali labayenga abantu abethu lababagijimisa bababhekise kulokunye ubinzethu asengibekise ungibabe ungimake ubinzethu angiva lapho angeke ngikhulume ngemvunulo siyavunula sonke kepha ngifuna lotawuma athi lelive leli ngilokuphela lengosi lena ngiyokuphela lendlovukazi lena ngiyokuphela mina ngeliswati kude lenye indzawo la ngaya khona ngiphelele lapha kimi kuthanza live kusho lokho mngani wemakhosi bayithe benwaphakathi Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi siyabonga make Dlamini ulagwebu